Rero bakunze ba Samuzo TV baje kubasuhuza nizera ko meze neza, bibutsa kana subscribe, like, share na comment ujya koze kubona amakuru ku gihe. Ibiciro by'umukino wa Rayon Sport na APR FC byatangajwe. Ibiciro by'umukino wa Rayon Sport na APR FC uzakinwa tariki ya 7 Ukuboza 2024 byamaze gutangazwa, aho itike ya menshi izaba ari miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Kuva tariki 29 Ugushyingo kugeza tariki ya 5 Ukuboza 2024 uko ibiciro bizaba bihagaze: Upper Bowl azaba ari 3000, Lower Bowl azaba ari 3000, VIP azaba ari 20,000, VVIP ari 50,000, Executive Seat azaba ari 100,000, Skybox yo azaba ari miliyoni. Kuva tariki ya 6 Ukuboza kugeza tariki ya 7 Ukuboza 2024 ukuntu ibiciro bizaba bikomeje bihagaze: Upper Bowl izaba yuriye yageze ku 5,000, Lower Bowl nayo azaba ari 5,000, VIP nayo yuriye igera ku 30,000, VVIP azaba ari 50,000, Executive Seat azaba ari 100,000, Skybox izakomeza ibe miliyoni. Rero ibi ngibi akaba ari ibiciro by'umukino wa APR na Rayon Sport, aho umukino uzabera kuri stade ya Mahoro saa 12 z'umugoroba tariki ya 7 Ukuboza 2024. Rero yanga akaba amakuru cyo ku Samuzo TV, bibutsa ukana subscribe, like, share na comment nyakoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.